Cidadão Sira está esperança que o governo Belém resolve a preocupação Sira e a Tina Fone e Dané. Turma está acompanhando a reportagem na BSG para o Tinang Fong sempre idêntico e a sociedade Timor-Leste Homoris Fong, a Halok Fong, Novizão Fong. Tinang idane Timor-Leste restauran independência basic tinang ron racing hatona. Hahu hakatona nudar país jovem ida iha mundo internasional, tambane iha buat barat nebe ukung naing planea no promete. Husi plano sira nebe governo tau ba iha programa, balung realiza iha tinang naruk nyalaran, no buat barak mos sedauk realiza. Plano no promesa hirak nebe makukung naing sira promete, continua lao hela iha povo nia memoria. Tamane cidadão timoran sira na fatin tau esperança bot banai ulun sira atu iha Tinang Fong idane bele concretiza ho di responde ba povo nia preocupação. Cidadão nebe halau vida hanesan negociante ambulante fone esperança ba governo katek tinang idane sai momento oportuno ba governo ho di halo desenvolvimento liu cria fatin nebe diak ba negociante ambulante sira atu bele halau sira nia atividade negócio ho diak no seguro. Sekali ke hot atau governo kata ke haremos pa ami komunidade durante ini tambah hetan sampai terus susar tamane ma ami tu rekomendo governo kari lo ke matan mas pa ami nudar ema fan sasani ha partai perol idane sekali ke bela juro mas hanesan po ekonomi ba ami hanesan lo ke mercado ria ko fatin ba ami atau nene mas pele hetan siguro pa am desa sang. Cidadão seluk nebe hela iha município mos atau sirne exigência atau governo atende urgente preocupação nebe sira hasoro iha município ligado ho infraestrutura lokal hanesang estrada nebe sedauk iha kondisang diak ho di halo viazen. Além de cidadão Abilio Batista da Costa Mos exige ba governante sira at usa orçamento estado nebe aprovado ona ia Parlamento Nacional o di cria condição diak ba povo nebe maksai nudar orçamento geral estado nia nain. Orçamento nebe aprovado na ia 2025 depois a minha cara ho esperança meiba oin a minha cara orçan sira ne sebele karek tau atenção liu ba ia dalam serne beka sida dia por exemplo sa Vike Kenian começa ia aslai tula to ba ia osu nemo sida dia e depois batamos Vike Kotlar mos sida dia inomos ba ia municipal seluk mos dalam sida dia nebo subo governo olilo ba ministério obras nebe kare quando dalam nebe la dia e dilar mos hanesan sebelum karek dalam kikuan sirne bela hadiah ona depois ia capital mos talvez dal rumah narsabe sikua khela e depois tesik ba ia hanesan parte komoronian demos dalam balom sidak dia ilirong kikuan sira sidak dia nebe khusus governo tahu atensa buat sira kana salilu capital lili mos ana satenki ne parbe hadiah buat sira ne para hosi municipal mai mos tama ia kota dili o sidari dili kata losuni ina mak be capital be nasau nya ne tenki dia e depois tur tan fala mai itarea nasan ia fatin turismo mos ana salilu ia ne mutayelnya oleh sidere mutayelnya kapas tena lilu sidere lisune tinggi dia
atau fatin hosi sira nebe fane itare diak te ona dilu ko menjadi mai talvez dalam aku mamuk ne hemutiha sasang sir nebe sir la tahu ia fatin ne kataka sidap ia vontade diak hadomi konoba ambiente nebe liliu makanya itu itanor komunidade nudar timuroan tenki hadomi itania ambiente lilu itania be sasang sir nebe estado cria ona governo cria ona itu tenki taulus ia fatin. Ia nação jovem idane campo trabalho sai na fatin problema bot ida nebe ukung na insira precisa resolve mas que governo lo que ona dalan ba jovem sira hodi ba serviço i harai lior mai be i harai laran foi sai bara continua halerik ba campo trabalho. Nunemos jovem sira nebe hetang ona oportunidade hodi ba serviço i harai lior balu sai halerik na fatin ba sistema governo nebe nia considera sai dag justo tamane husuba governo atu hetinam fong idane bele tahu atenção ba problema idane. Anessa jovem ida há uma esperança takara tu adia ia 2026 ida ne hakar kusu ba governo luisi parte sefope hakar kusu para clarifica tu atene loset katu tamba ami dadaone ami candidato trabalhador liang Korea ami vítima ba contrato DSTUC 2023 pa ami 2024 total agora data tamana ba expire ni mas ami na fatni vítima tadi dane ami karaka tu usu governo liusi parte se for para atender clarificação para o insight na cooperação entre o estado coreano ba tamba ami jovem barak mais ou menos lubuk barak ma agora vítima ba contrato dane tamba ami karak usu idane o desesperança idane atu forensic solução dia ba ami problema dane ya kono ba agência dane ulu pernah aminia mau sira aminia kakak sira angkatan 2023 nih sira pernah toluk tona ba kesa mai be no fim to agora la ia resultado be diak ba ami juventude sira tadi dane makan sa ami juventude abudan tai leva intana no ane be maka akar ke esforço ba be reliur ne também dane asa aminia futuro da mi garantido dane futuro garantido tadi kono asa governo desi dalang asa ne falung sami senti ladung satisfação dana. Ami passa exame ia 2024, depois ami aprova, ami atama minha documentos mos ia 2024. Depois agora ia fevereiro, ou em janeiro, fevereiro fulangoi mai ne, a minha data expire ne, ida data aprovação ne tona, data valido ne. Tadi ami essa quando ami jovem mai essa ne senti ladung satisfação. Tambah tina ne ita ema nevane kota da ema Korea nevane ema aruka ema formai ita trabalhadores cada nação ne kota ma manufactur ne cada tina ne ema sempre formai ne barak mebe na realidade ami timor bane sura limo fuande ida nain sanulu balete yang sana mas ida dia barak li asa nação vizinho Indonesia serne la ia ema maka te problema saída maka ami jovem ne sempre saya sana. Hingkatek agência hirak nebe sida dam hirak ne hato lingusi kanal je meninian bele to iha makair ukun serne futartil atulune bele resolve la lais no urgente ba situação hirak ne no mos problema sira seluktan equipa cobertura